Reka rero twongeye tubereze ikaze ndetse tunabifurize ibihe byiza no kugubwa neza muherereye hose mwebwe tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abavugwa hirya no hino haba mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Uyu mwanya rero reka tugaruke kuri aya makuru rwose atari meza ku banyarwanda, aho umunyamakuru ukunzwe n'abatari bakeya mu itangazamakuru Umutesi Scovia ubu ngubu rwose atakiri kubarizwa hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, ahubwo ari kubarizwa hariya mu gihugu cy'u Burundi. Uyu munyamakuru rero umenyerewe cyane gusesengura amakuru y'ibijyanye na politike, umunyamakuru ukunze kujya imbere ku rugamba haba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ngira ngo mukunze kumubona cyane rwose aho M23 igenzura uyu munyamakuru abasha kwigirayo akazana amakuru cyangwa se mu biganiro atanga we ibyinshi akunze kuba ahibereye. Rero byagenze gute kugira uyu munyamakuru Umutesi Scovia ukunzwe n'abatari bakeya mu itangazamakuru mu gihugu cy'u Rwanda aba ari kubarizwa hariya mu gihugu cy'u Burundi? Reka tubyinjiremo neza ndetse tunarebere hamwe ibihano ubu ngubu yamaze gufatirwa. Ngo ikaze nimba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel, icya mbere rwose ni ugukanda subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro biba bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru aba agezweho haba mu Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda nk'ibisanzwe umunsi ku wundi. Uyu Scovia rero rwose ntabwo ari ngombwa guca hirya no hino tuvuga ibigwi byiwe, nta munyarwanda rwose utazi ibigwi byiwe. Ni umunyamakuru w'umuhanga mu byo akora, ni umunyamakuru rwose indorerwamo cyangwa se buri umwe wese aba yifuza kuba yaba nkawe. Mbere na mbere reka tubanze tugaruke ku iyi foto wenda benshi baba bayibajijeho iri mwakunze kubona cyane ku mbuga nkoranyambaga, uyu munyamakuru Umutesi Scovia yambaye imyambaro rwose ubona yuko atari imyambaro ikwiye umubyeyi nk'uyu nguyu. Imbere na mbere rwose iyi foto mwabonye ku mbuga nkoranyambaga, uyu nguyu ntabwo ari Scovia. Iyi ni ifoto rwose bakoresheje AI za Gemini barangije bashyiraho umutwe wiwe. Ntabwo rero iyi foto uyu Scovia yambaye imyambaro rwose ntabwo ari iyiwe nk'uko mwakunze kugenda muyibona ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, by'umwihariko kuri Facebook, Instagram niho iyi foto yacicikanye cyane y'uyu Scovia. Benshi bamwe rero bakibaza ati ese koko umunyamakuru nk'uyu nguyu w'icyitegererezo bigeze aho yambara imyambaro imeze uku nguku? Iyi foto mwabonye ntabwo ari iya nyayo ukurikije n'uburyo umunyamakuru Scovia rwose ari umunyamakuru w'icyitegererezo ndetse n'ibikorwa byiwe, imyambarire yiwe ya buri munsi mukunze kubona ntabwo byageraho yakiyambika gutya. Iyi foto rero ntabwo ari iya nyayo kuri mwe mwese mwakunze kugenda mubigaruka, ahubwo iyi foto yakozwe na AI mwakunze kubona iyo uyu munyamakuru Umutesi Scovia. Uyu munyamakuru rero ni umunyamakuru ukunze kugaragara imbere ku rugamba aho byakomeye, hamwe abandi batabasha kugera we harahigera rwose agatanga breaking, amakuru ya nyayo. Ikindi kandi ahihagarariye ibintu byose ari kubikurikira 5/5. Ni umunyamakuru w'umuhanga mu byo akora, ni umunyamakuru wahuye n'abayobozi bagiye batandukanye bahanga mu gihugu cy'u Rwanda, ngira ngo yahuye na Paul Kagame inshuro irenze imwe. Ni umunyamakuru ukunze kubaza ibibazo by'ubwenge, ni umunyamakuru utangaza amakuru yizewe, ngira ngo benshi muzi TV yiwe Mama Urwa Gasabo, haba YouTube benshi baramukurikirana ndetse no kuri televiziyo yiwe hose ni Mama Urwa Gasabo. Ni umunyamakuru rero amakuru agezaho abanyarwanda bari kurebwa cyane, ni umunyamakuru wubatse izina haba mu Rwanda ndetse no mu Burundi ndetse no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izina ryiwe rwose ryageze kure abitewe n'ibigwi by'uyu mugore Umutesi Scovia. Ni umugore rero ufite umuryango ndetse akagira n'umugabo wiwe umwe. Umunyamakuru Scovia ndetse akunze no kuvuga yuko gushima umugabo uko bwije n'uko bukeye, kubera yuko ni umugabo uzi inshingano za kigabo. Ni umugabo aho umugore atari yagiye mu kazi, cyane yuko akazi akora uyu mwuga w'itangazamakuru ntabwo bimwemerera kuba hari buri munsi mu rugo. Bijya biba ngombwa rero yuko hari igihe ashobora no kuba yamara umunsi atari mu rugo cyangwa se atanahageze, ariko rwose umugabo we abyitwaramo gitore, akora inshingano zose zo mu rugo. Aho umugore atari, umugabo byose arahaba, akaba umugabo ndetse n'umugore icyarimwe. Numva mvuze gutya
ngaba umugabo n'umugore, ni kwa kundi nyine buri kimwe gikenewe mu rugo abikora atagombeye kuvuga ngo ibi ngibi ni ibya madamu, byose rero arabikurikirana bityo